And out of love, she said yes. Ogo nego Eric Wamumbi MP wa kuria Mathira arakorirwo akianirira thutha wa mwendwa wake ariwe Betty Maina, women rep wa kuria Murang'a arakorirwo agitikira kuhikira Eric. Na thutha ucio Eric ni arakorirwo agikira mbica cia ka occasion karia marari nako, na ni kuronekana ni kurari na gacerehe kanini kena andu meigweta muno ona ngumo thiini wa bururi, na ni ta Susan Kihika uria ni gavana wa kuria Naikuru, kurari na gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru, na women rep wa kuria Laikipia uria uikaine ta Jane Kagiri. Oroho kahinda gatari gathiangu muno ni tuonire Eric celebrate his 35th birthday. Betty Maina ni makorirwo magiuka into the limelight na kuonania ati ni mendanite na me hamwe, na ni makorirwo makionania nginya ka video makidance na andu magikorwo makima congratulate. Oroho Betty Maina ndanatigwo thutha, ni arakorirwo akiuga one day at a time with Jesus. He makes all things beautiful in his own time. Thanks my sisters for organizing this wonderful surprise. My dear Eric, you rock. #diamonds are forever. Na thiko nini thiagu ni turonire miario igikanirio kati ya Betty na mwiritu ugwitwo Nyawira, na Nyawira ni arakorirwo akira Betty no uthie wike uhiki no ndugakiriganirwo ati tugathie honeymoon turi atatu, na gugakorwo ukihwana ta kwina ngucanio tondu mwiritu uyu gwitwo Nyawira ni ta murata wa hakuhi muno kwi Eric, na gukahwana Betty ndarakorwo akienderera ndugu iyo ithi na mbere. Oroho ka video ka uria the event irari ni marakorirwo magipost na no ukorwo ukirorera. Congratulations to Betty Maina na Eric Wamumbi, na ni thank you muno ni watch my channel, na hangikorwo ni rita ryaku ria mbere ndukariganwo ni kuhit the subscribe button, na hangikorwo ni gucokereria ringi. Thank you for supporting me. See you on to the next one. Bye.